Assalamu alaikum. Hurmatlı Prezident Sooronbay Şaripovich. Men sizge Karakılcanın jaranı katары жана аксакалдардын айтуулары менен ошондой эле башка региондун аксакал адамдары менен бирдикте сизге өтүнүч, сурануч, жанагы ырайым кылууңузду сурануу менен кайрылуу жасап отурам. Элдин суранычы мындай болуп жатат. Деги президенттин атасын көргөн адамдар бар бекен дешип. Ben şu bilem 80'li yıllardan şu arka belki yıllar olsa gerek. Ben görgemin Ak Volga menen Sovet'te arı beri yürçü. Burakop'tun direktörü bolçu. Akjımal Tolmot kişi emdigiçe köz alman ketpeyt. Jakşı adam bolçu. Kişipeyil. Kıskası jakşı adamdın urpaklarından bolosuz. Yeme eldin birinci suroolary uşul hazır özüňiz gabarыңız bolsa gerek çoň gazat abdan kalty çıkıp jatat. Şu siz kolda berseňiz, şu glавный siz kolda berseňiz köp karşenlerden beti açılgany turat. Eller özleri ele karşenlerdi taap, çokup, izdep жерlerden ar jaktan ar kanday uzmanoktor gelip ушундай болуp жатат. Şu sizden suranıp şunu koldosaňyz jakşı bolmak. Ekinci suroolary Sadyr Japarovdy siz dele bilesiz. Şu el aybay şunu dagı suranıp atjat. Şu prezidentin kolundan gelet dep. Eger çygyp kalsa siz sebepker bolup sizge razı bolmak el. Andan keyin üçüncüsü Cumaliyev okşagan memlekettin mülküne kısmatlık kavandan paylanıp 5 salasını salganlarga ayosuz tapşırma berseňiz elge oşonda abdan jagasız. Hazır eldin iki gözü 4 bolup turat. Ne bolup kanday bolat? Dagı kança çukulat degende kılışım. Keyinkisine dele özüňizge jakşı bolup dagı şaýlawda özüňiz işlep kalışyňyz mümkün. El koldasa. Nazarbayev de 30 yılda işlegen bolsa gerek. Karakılcalıklar siz prezidentke atlangan mezgilde biz abdan uşul hareket kılganbız. Sizin namazınızda talaşıp jakşı kişi, karapayım kişi özü karapayım beybeşerilerge güýdüm pıştım. Tegiz dep şunday neme çırkaganbız. Emi jakşı işlep berseňiz bizge dele jakşı bolat ke munday. Özüňiziň aljagyny dile bilesiz. 2-3 gün murun dagı men gardy jasadym ele özüm munday jeňildirek nime bolup ketdim, toktan albay. Emotsiya kaldırıp katı silep koysam geçirip koyuңuzlar. Çalpı Kırgız eli, jana başka prezident geçirim surayım sizlerden. Jakşı kalыңыздар. Urmatlı Kırgız elim, urmatlı çoň gazattın lideri Maksat Mahmutbek, Symyk Japikev, jana Kanat Hasanov sizlerge kanday? Jakşı turasыңarбы, salamatsыңар? Biz de şu çoň gazatty tugup şu kanday bolup ketetkende şul jakta turabız ayılda.
Men Karagılcadan bolam. Prezidentin жердеши. Birinci prezident boyunca aytıp koyayım. Bul degen korrupsiyadan başlayayım dediler. Жақшы деле дайын жоқ. Korrupsiyаны мына силер баштадыңар. Эми ушу сооронбай эгер укса силерге жардам берсе болот. Мен өзүм ошо Карагылжадан болом. Жанагы Жумалиев деген неме. Ya bunu hem çının aytkanda Kırgız'ın bir makalı var da kız bozup enesin korkutat degende. Bul gayrı oşol bolbatıptır. Sizlerdi sotqa berip. Ya bul beti жоқ eken bunun. Bul eğer akıllı olsa oşança mülk baylığın Han saray, firma, bazarların elgele ötkörüp berse olmok ökmötkö. Men de ушундай nefsim yaman kişele, nazarım at kişele. Hem ушундай bolup kaldı dep öz günösün moyununa alıp ya bul gayra silerdi sotqa bergen kanday ne degen bul? Bunu kanday düşünse bolat? Ya gayradagı sportsmen balları da alp barıp algan deyt. Ya bu al balдар menen ne kılat eken al? Je özün korgop kalap eken. Je eldi uruşturgusy kelip atam. O jalpy Kırgız eli turady al çoň zatda. Ya silerge şu biz rahmat aytabыз, Kuday koldosun birinci. Anан артыңарда el koldoyt, el al jön turbayt, el akkan su deyt. Kırgızstanın başından öttü koy kanca topolon revolüsiya. Akayip menen Bakiyip kaçıp ketti. Men janagı Sooronbay жердеш prezident dile oylonsa bolmok. Şu sizlerge jardam berip. Sadır Japarov jadat Agzerinden. Эми байкап турабыз эми кандай болот, эмне болот. O силерди түрмөгө тыктырып эле биз карап отурбайбыз. Кайсы бирин камайт, Кыргыз карапайым элдин баарын камайбы? Ya biz özübüzчө бул жакта силерди ойлонуп башы ооруп жан кашайып атат. Силерди сотко берди десе. Эгер акылы болсо Жумалиев мындай башын оңдоп иштетип кайра арызын алыш керек. Бет тырмалык кылбай. Кыргыздын сөзү бар, бет тырмалык ал, ууру тойгончо жеп, өлгөнчө карганат болбой. Канча элдер, жаштар квартирада жашап атат, бир коммунат временге сала албайт. Ол Жумалиевдин кабарына биз илгериле билет элек. Анан бул каяка жоголуп кетти десе, бул көрсө кылмыйып парламентте отурган турбайбы? Oturup alıp, dünya mülk çoğultup, Jallavat'ı talkalap, Jallavat'tan da adamlar çıkıp atpayım. Jumaliyev boyunca, oşonum ne bu? Bu adamların ne oyuncuk bu? Adamlar...